ka jingkio ki kamtu kamthiem ha jalla menta kala long shisha kamat kabla penshong sier ki babon ki nongshong shnong hakaba ki bale ekani ka kam kimdan chu ka jingtieng badban le ekani ka kam habashit pashai rukumjo ha step prngap jong ka arpo artrik naitung arjar san kuma kapor san beje a step ka wei ka dukan jingbam khasi ka bapaw bha hanong ba Shillong ka badana khandai lat pat kabla tip ka teng kum ka Trattoria la sha Lute weu Briew bom shimla Ithuh dur kumbala pawa ka CCTV camera kat kum ka CCTV la la ban yu bo new Briew la ra kawai ka plastic hakaba ula to ki Tiar Shet kibla bo alendet ka te dukan hakaba la suba bo new Briew ula penpat ya ka tala jong ka khardap hakaji ekran baruba balawan pen scam shooting ulong bagajing sha Lute ka dei habenta ka bahadian jong ka dukan kabla bo ki Tiar Shet paper ulong bakibor badai kmi kin haban pen klan kibor pahara namar kane ke jingja kade ke belajar na kapor habai dei bakane na kaliang ba pen scam ula dab ban ujor ka ijhar hasadar police station 520 rupees credited to your federal bank account. Khmat ya, benar. Something. Kan ini satu kalau kamu tadi tang mentaksi, kalau tang mentaksi nong, kalau kaba kesian kaba balai. Kan dari tang ba tentang ilmunya atau long kaba ini kalau kaba keluar ya pi berokat disebutkan di bandang ba pet permanfaat dari sobat ini yang dari ban pet baik kala di dukan sebutkan kemarin ini timbul kedai juga nong tu angin kau Shillong dah kalau mapalang di tengah tungkai dukan ini apa kemudian dukan Trattoria menitip ke andi bopis bizar dan step ni lap bagaimana masukan sedukan di lap ka bagi Tiar bagi bu dilajar di pressure bukan tadi Tiar Khmat yang dilajar kalau kayak baga kepat kemudian nak liang jongka jong binopet mau minta security jongka samtang bizar di subaban ya patrolling kamu menuju ke patungan kan mami 5 menit 9 menit ngilakang dukan ngilakang di talang ngilak timbiang dari buat hadir di sini di tempat di talang itu di Tiar kita dengan kamu makasih itu nih ibu kalau ke sosisi kalau ke cepat jaga kami jaga ini patrolling di kamu long ke musim Tiar ini nomor bun di dukan satu itu ang tidak ni yang ni tangba long hidik apa building jangka murah kita isi gerting tu dan dari hadir makin belakang berkat itu belakang kita sudah makin besar sebelum kita bandung dan makin dulu apa di kompleks jadi ini kita dukan tolong sabar tolong Khmat jangka kompleks ni tak kata tolong canggih ke patrolling ni pada kilong petang makin tangin nak kalian jangka police department yang kita di patrolling ni Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya